برای شعر آسان نیست بار شاعر بردن، برای نسل فردا واژه‌های نادر بردن، و از این عصر تا آن عصر بار خاطر بردن، هزاران بار مردن زنده گشتن باز نامردن. این صبح یک نفر خامکش جوان که کلامش سرشار از حکمت و مهر و محبت است، مهمان بخش سایه دست است. بزرگ مهری بهادر این صبح کتابی همبال ترنه‌های خود را به فوند کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تحفه خواهد کرد. هرچند که جوان است اما کلامش روان و زیباست و تصویر و دیدی شاعرانه دارد. هرچند که شعرهایش الکی از جانب نفران زیاد اعتراف شده بود اما برای کتابت کردن باز هم ترس داشت. اما با وجود این همه به یک قراری آمدیم که با مسئولیت استادان بخصوص لطفت که اینجا و اونها گفتند که حتما نخستین کتاب به کمبودی نمی شود، چون قدمی نخستین است. حتما در اونجا کمبودی ها راه می‌یابد، شعرهای خام حتما راه می‌یابد، چون از نظر امروز، از نظر حاضر که برای تو شعر در همین سطح هست، بعد وقتی که سن سالت کلام می‌شود بعد بیشتر با مطالعه کتاب ها مشغول میشه و دانش بسیار رو فرا میگیری، میفهمی که سطح شعر در حقیقت هم مثلا جوابگوی شعر نیست. لیکن با وجود همین تو باید چاپ کنی برای تاریخ، برای آنکه بدانی که تو در همین سن و سال در کدام سطح مثلا شعر میگفتی. و این سخنهای روح بخش، روح بلند کننده را شنیدیم و به قرار آمدیم که به قول هرچی باد و باد چاپ کنیم و شعرها رو پیشنهاد کردیم. با خواهشی استاد رستمی وهاب نزد آن کس بردیم یک دست شعرها رو. البته من از دوره مکتب خانی تا امروز زیاد سیاه نویس ها و دفترهای علایده دارم. از بین اونها از هر یک دفتری که شاید 40-30 صفحه باشد یک یا دو شعر انتخاب کردیم. با وجود همین هم همگی کتاب 100 صفحه است کتابچه. کتابی دستی خوردی به فکرم بسیار هم به دل من البته نزدیک است. بسیار کتابچه زیبا به نشر رسید، بسیار کتابچه زیبا آمد، اما درونش، درون مایه اون تا کدام اندازه برای خواننده پسند می آید این به ما البته معلوم نیست. این در اختیار خواننده است، حواله بر خواننده است. کتابی همبال ترنه‌ها با سرسخن ادیب معروف رستم وهاب شروع می شود. بعداً شعرها آغاز می شوند. آرایش کتاب خیلی زیباست. هر شعر باز در پهلویش تصویر زیبایی دارد که این حسن کتاب را باز هم دلفریب‌تر کرده است. شعرها در موضوعهای گوناگون نوشته شده است که هر یک درد شاعر جوان را بیان می‌کنند. هرچند که کتاب با مصلحت و مشورت زیادی ادیبان به نشر رسید اما بعد از شاه باز نارسایی‌ها می‌دید. لیکن بعد که چاپ شد، بعد که به دست گرفتم شماره های نخستینش، وقتی که شماره های نخستینش به دست رسید، الکی در همون شماره اولینی که به دست رسید هرچند شادی بخش بود، اما وقتی که صحیفه‌اش رو گرفته می‌خوندم، وقتی که کتاب شد باز هم معلوم شد که در حقیقت هم شعر خامگری های زیاد داشته است. یعنی که هرگز این معنی اون دارد که من به خودم به همین خلاص اومدم که شاعر هرگز نباید از خود قانع شود، چون من هر روز یک صفحه میخونم، باور حاصل میکنم که باز هم من سراسیمه شدم. باز هم من بعضی شعرها رو ناگهانه، بعضی شعرها بهای بلندتر دادم من به این کتاب جو کردم. لیکن هرچی هم باشد این البته محصول قلمی من است، مالی من است و یک نوع تجسمگری کوشش و تلاش های ایجادکاران جوانی که هم نسل من هستند. این هم یک نمونه همان است. خواه و ناخواه، میخواهیم نمیخواهیم، این یک نمونه از ایجادکاران هم نسلان من است. این اگر در یکی از اون شعرها من موفق شدم، یکی از شعرها پسند خواننده شد، موفقیت من نیست، موفقیت همین نسل من است، موفقیت صبوری است، موفقیت طالب لقمان است. یعنی که من فکر میکنم که با وجود اون کمبودی که من هر روز خوانده احساس کرده قید کرده میروم، با وجود همین خرسند هستم که چاپ کردم و من فکر میکنم که این خرسندی تنها خرسندی نباید باشد. این با وجود خرسندی باید برای من، به دوش من مسئولیت بیشتری رو باید واگذار کند، بار کند و
масъулият маро водор кунад ки оянда албатта 2-3 соли оянда ки ҳоло мо нияти чопи китоби дигар надорем, мо боз ҳам сабр мекунем, ҳоло солҳои сол гузарад. агар боз бори дигар чоп кардани китоб, агар нияти чоп кардани китоб дар дили мо пайдо шавад, кӯшиш мекунем ки ана ҳамин камбудиҳо, ин як дарс аст аллакай барои ман, дарс барои он ки китобро кадом вақт ва чӣ гуна бояд чоп кард, дар кадом синну солу, ва ин барои ман сабақ аст. ман дар оянда барои чопи китобҳои дигари худ кӯшиш мекунам ки ҳамин дарсҳоро, ҳамин сабақҳоро, ҳамин маслиҳатҳоро, ҳамин камбудиҳоро, ҳамин маслиҳатҳоро ба инобат гирам ва камбудиҳои раҳёфтаро дубора роҳ надиҳам. бар зами ин ҳама баъди нашри китоб дар гирди шеъри бузургмеҳр баҳсу мунозираҳои зиёд ба миён омаданд. ҳар яке андешаи худро баён мекард. ба воситаи рӯзномаҳо, ба воситаи ҳатто дар баъзе барномаҳои телевизионӣ вақте ки баромад карда мехондем, худ ба худ аз атроф садоҳо албатта пайдо мешуданд, мегуфтанд ки инҷаш камбуд аст, ҳарчанд ки вай аллакай дар китоб чоп шудагӣ аст, лекин баъди чопи китоб ҳам, баъди оне ки вай аллакай дар китоб бале ба таб расидааст, ҳарчанд аммо боз ҳам интиқодҳо пайдо шуданд атрофи баъзе шеърҳои алоҳидаи ман, баъзе ибораҳои алоҳидаи ман ки аз назари мантиқӣ шояд нодуруст буданд, шояд барои пур кардани мисра, барои пур кардани шеър шояд оварда бошам. ин интиқодҳо ҳам аз ҷониби онҳое ки ҳамнасли ман ҳастанд, ҳамсину соли ман ҳастанду дар ҳамин ҷода қадам роҳ мепӯянд ва ҳам аз ҷониби устодон албатта шуд ва давом дорад, идома дорад. камбудиҳоро ошкор мекунанд ва ман ба он камбудиҳое ки аз атрофиён, ба интиқоде ки атрофиён дар бораи шеъри ман мегиранд, 90% онҳо ҳақ ҳастанд. ман тарафдори ҳамун интиқодҳо ҳастам, қабул дорам. ман бар зами оне ки шеърҳои ӯ аз ҷониби як зумра адибони машҳур ва хонандагони зиёд эътироф шудааст, то ҳол ба худ бовар надорад. ҳар рӯз бале сари ин чиз ҳар рӯз андеша мекунам. вақте ки як байт бубинед, як байт аз бедил мехонам, тамоман имон ҳосил мекунам ки ман ҳанӯз шоире нестам ки гӯянд ки ин шоир аст. яъне ки ман аз як байти бедил, аз як байти соиб ҳис мекунам ки шоир будан, ба балоғати сухан расидан ҳадду ҳудуд надорад. балоғати сухан, дунёи шеър ки дунёи зебоӣ аст, беҳадду ҳудуд аст. ман агар он дунёро масалан ба дунё ташбеҳ диҳем, шояд ман аз он дунё як заррае ба худам гирифта бошам, чӣ қадар бузургиҳо, чӣ қадар эҷодкориҳо, чӣ қадар кашфиёт, беҳеҷ муболиға метавонам ки чӣ қадар кашфиёт дар дохили шеър нуфтааст ки ман ҳанӯз ба гарди онҳо нарасидам. барои ҳаминам ман ба он то ҳанӯз рости гап дудила ҳастам ки ҳамин ҷавҳар дар ҳақиқат дар ман ҳаст, ҳамун ҷавҳар ё нест. ҳарчанд ки устодон мегӯянд он ҷавҳари ҷилоҳо дорад, яъне ки ҳамун гавҳар, ҳамун ҷавҳар ҳаст, боз аммо ман худам фикри шахсии худам ки дар сари худам бештар фикр мекунам, бовари комил надорам ростӣ. ва барои шаклгирии ҳамун ҷавҳаре ки шумо гуфтед, ба фикрам кӯшиши зиёд, солҳои зиёд, мутолиаи зиёд, ҷустуҷӯи зиёд, аз ҳама бештар назару диди шоирона ва дили ҳассос, ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст. шеърҳояш касро ба андеша мебаранд, хома мекашад то асрори ниҳони шеърро бифаҳмад, то ба дунёи бекарони шоирӣ сафар кунад. соати хонаи мо вайрон аст. модарам бесоат, модарам бетақвим, сарҳисоби ҳамаи тобу табаш медонад. зираҳи омадани шамси худо, рафтану омадани рӯзу шабаш медонад. зи рақамҳои зиёди мавҳум, зи ҳисоби ҳамаи суду зиён рӯзи мелоди маро медонад. зотану фалсафаи зиндагиро медонад, ки барои дигарон зистан аст
بی ساعت بی تقویم. همچون موهای سرش روزی او اسپید است، به دلش عقربکی امید است، ساعتی مادر من خورشید است. برغم سردی دلها دلم را گرم می دارم، برغم سختی دنیا دلم را نرم می دارم. زمانی کودکی بود آشکارا گریه های من، کنون از گریه کردن پیش خود هم شرم می دارم. همین گونه نمونه های دلچسب زیاد دارد شعر او. مونیست به این شاعر جوان موفقیت می خواهیم.